Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Mauli Ba Area kelamana ting ikirishim kabu ban penyap desman yaki do dakwa kebaha bapo kathai Mauli Ba West Khasi Hills hibarok away khamtam iki arli kiwa kata kawa riwyang bat kawa malan bat kwe kiwa red kibaha bapo kadong kathai hibarok away kinangkat kam ketika FDGGP kilaong balada kaseng kan lab kan le da kapating Ulit lah kata en umrei dari dia. Gila kalian ke FDGP Mauli Ba area. Gila mana tengah yang kibriu kiba sim kebu dah kiba peniap pesmon yang kini doa kiba ha pokok barang kata yang cumi. Kamtam ha ki atli kiba kata kadai kawa rian makawa malan. Ni kum keseng gila mana tengah ya kinuki beriu kiba le Usman dah kebagi peniap dan lagi siap bom dah kebagi wik dawai dah kebagi syok karel lane kum ke ki jing wijar bat ki bat ki kenjabi ba penduk jat ya kido kudowa bo karang kathan ke joni badru ni dah mana tenge ondai tangi kini ki atli kiwa andre ya baro kiwa irit kiba ha bo karang kathan ke joni nagale keseng Ini dah kerpat, dah kasi sore, di pat kung susunong jong kanong katay ka jungi. Sengobha, mangin yakyel, na kajing tang i tlaw kiptap, kanang ba, may marian kan ne, kanang ba, kiway pat ki marat, mong kibadon ako kanong katay ka jungi, kitsyong sa akanika, dong katay ka jungi. Badru, sa kaway, dah kerpat yakinugino kibriu, kiba lek ban siap ban penyap respon iki merat ko orang kathan ke jungi ida maratnya ikut kini kibri sekentang ya wai da seng da terpat da jing kada terpat ru ha ka ju kepor ban kerpat lang yaki da khot jong ki seng balang ne ki da khot jong ka sejuk ki volunteer ki VDP ki bahap ko orang kathan ke jungi bat kiwi ru di seng tre monso ha ki bahap ko orang kathan Mauli Ba hi bro ko we ida kerpat Bakin alang ketika mau ketika dia senang ba nakalian ke jungiru inallah manrat ning kauno ya kile kiji peniap semua di kimrat peniap semua di kita di doa ko barang katai